uKristu inkosi. uKristu uyabusa. Singavuma sonke yini kuleli holo ukuthi uKristu inkosi. uKristu uyabusa. Singavuma ngamandla kunalokho umncele oseduze kwakho ukuthi asivume lento eshoyo uKristu uyinkosi. uKristu uyabusa. Thank you. Ngiyabonga ngiyabingelela mfundisi uSengwane nomama befundisi i-fivefold yonke ekhona bazalwane bonke ngiyanibingelela abathandekayo ebusuku egameni lika Jesu. Amen. Amen. Angizokuba mude bazalwane mningi lo nkulunkulu lana. Thina ke esuke sesinohambo naye usuku kufuneka sonika nje isiqiniseko sokuthi ukhona uyaphila. uNkulunkulu uyaphila ukhona. Noma ngabe kwenzekani noma ngabe uzwani uNkulunkulu yena ukhona uyaphila. Haleluya. Ngizosho lokho ebusuku. Kimina nje uyaphila. Mina noma selingathathwa iBhayibheli uthi nje amaBhayibheli aqoqiwe acinyiwe nasemafonini awekho uzoba uNkulunkulu. Akasewuyena uNkulunkulu ngalo iBhayibheli. uNkulunkulu ngobe uNkulunkulu. uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu before Genesis 1 verse 1. Bevele uNkulunkulu. Haleluya. Alimenzi abe uNkulunkulu. Alimenzi abe uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uvela kuNkulunkulu. Akaveli nakulo. Laba bathi liphuphile lidala abaliqoqa babone ukuthi ngeke yini abe uNkulunkulu. Ngoba uzoqhubeka abe uNkulunkulu. Kithi nabanye akasewuyena uNkulunkulu ngenxa izinto ezibhaliweyo esizifundela. SeUNkulunkulu ngoba thina simbonile. Amen. SeUNkulunkulu ngoba thina sinakufakazela ukuthi uNkulunkulu. Kimina akabi uNkulunkulu ngoba nginepulpit, akabi uNkulunkulu ngoba kunemic, akabi uNkulunkulu ngoba kunesound, akabi uNkulunkulu ngoba kunebandla. uNkulunkulu. uNkulunkulu. Futhi usengithestileke ohambeni akayena uNkulunkulu ngoba nginemoto. uNkulunkulu noma ngibele eTexini. uNkulunkulu. uNkulunkulu. Eyintweni eziphathwayo nezibonwayo ayikho emenzabe uNkulunkulu. uNkulunkulu nje ngokwakhe. uNkulunkulu ngobe uNkulunkulu. Ma ethi uPaul ngikwazi konke ukuhlupheka nokubusa ube uNkulunkulu nginakho waba uNkulunkulu ngingenakho ngakuthokozela ukuthi uNkulunkulu. Enye ingane zami kade ngibuza ukuthi uma disappointment ohambeni lwakho naye ubungamcasukeli yini uNkulunkulu. Ngithi ngebhadi anginakho lokho. Kodwa ngiye ngimbuze nje ukuthi kwenze njani manje. Ngicela ukuthi ungenze ngazi ukuthi yini lesikuyo manje nokuthi sibhekephi makusuka la. Ngoba ayikho into ezomguqula angabi uNkulunkulu. Ngoba phela noma angeke uNkulunkulu kimi uzolokhe uNkulunkulu. Noma sonke kuleli holo singamiyeka manje kusuku sithi akaseyena uNkulunkulu. Uzoqhubeka abe uNkulunkulu. Akanayo inkinga yokuthi wena uyamkhonza yini noma awumkhonzi. Ngoba awumenzi wena ukuthi abe uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ngokwakhe. Manje ke sahamba safika kwabanye abantu abamquestiona baze bambalele bamtshele ukuthi bona bamenzeleni bamenzelani kodwa uyaba disappoint so bona bazomyeka. Kodwa unaze
nazo ezinye izizukulwane eziyithi ezithi thina simiyeki noma engenzanga noma engenzanga. Mina ngihambe noNkulunkulu manyathi ngafelwa kakhulu nginoNkulunkulu omningi okukhulu, ngagulelwa ngathandazela abantu ekhaya bakwethu baqhubeka bagula bafa, ngangcwaba kule nyanga ngangcwaba nezayo. Ngacabanga manje ukuthi angazi ukuthi manje ngizothini kulabo bantu banekhaya. uNkulunkulu manje ongasaphilisi umuntu, ngase ngimmele uNkulunkulu. Kwathi umuntu efa ngathi uyaphila noma efile. uNkulunkulu ubone ukuthi akamphilise ngale ndlela le, futhi umphilise ngendlela engcono, akasayi kuye aphinde. Angizange ngibhekise ikhanda umthule kwakuthi mangcwaba abesekhona osehlabekile, ngibona ukuthi mangibuya la ngizongcwaba lona, kodwa ngangangibhekisi ikhanda phansi. Kwaba abantu nabazalwane nomphakathi ababa namahloni ukuthi nakho ngifelwa kangaka, kodwa ngaqhubeka ngathi uNkulunkulu ngafuna indlela zokumkhulumela ukuthi ngizothini ngoNkulunkulu ongenzi manje, ngoba angikwazi ukuthi akaseyena uNkulunkulu ngoba kangenzelile. Fanele ngiqhubeke ngisho ukuthi uNkulunkulu mkhulu, yena akenziwa yini, mkhulu ngokwakhe. uthi ushezi ngapha ngakubo kunebandla elaliye livume makuthiwa uthwe muhle kuthi ufana yedwa, ngoba mkhulu ngaye, ngobe uyena, ngobe uNkulunkulu. Angixoxela oludaba ke bese ngiyamdedela. Leli khehle lingizala ngevangeli la ngixoxela lelinye ilanga ngiseyintombazana nje encane lapha kuma-20s, lathi kwenzeka ngelinye ilanga ukuthi uJohane ahambe agudla ulwandle. Lithi ke uma ehambe agudla ulwandle wafica ingane encane ihleli idlala esihlabathini solwandle. Yabo ingane idlala esihlabathini solwandle imba umgodi la esihlabathini bese kuqhamuka amanzi, bese eyayibuza ukuthi hawu wenzani lana. Yazi mwanzwana lento uphephise wabunani zothandaza umhlala phansi. Ithi lengane ngifuna ukwenza ulwandle lwami. Ngifuna ukuthatha lolu lwandle lolu ngifake la kulo mgodi wami bese ulwandle kuba olwami. Bese ethi uJohane ngeke ukwazi ukwenza lokho, izandla zakho ezincane kakhulu ukuthi zingamba umgodi ongathatha ulwandle lingene kuwo. Bisiyasukuma lengane, angazi ke kwabangakholelwe engilozini ngiyaxolisa. Ingelosi zembatha noma yini. Ukubakada labantu basezulwini. Ingelosi ingaba yiphara. Ingelosi nje ingaba yiphara, ingelosi mazizo operate kwela komhlaba zembatha noma yini. Uboqaphela ungathi kwedlula uhlanya kanti yongempela. Mina ngisifuna yonke indawo ngihambe ngicinga ukuthi umuntu wena esisokuma lengane ime ibisiba yinde mayini. Ibisithi mina Johane ngifana nawe. Ngoba wena Johane ucabanga ukuthi ungathatha uNkulunkulu umfake emqondweni wakho. Ncane umqondo wakho ukuthi ungafaka uNkulunkulu. Wena kufanele ungene emqondweni kaNkulunkulu. Njoba nami ngeke ngikwazi ukuthatha lolu lwandle ngilifake la. Nawe ngeke ukwazi ukuthatha umqondo kaNkulunkulu. Kodwa wena Johane ngene emqondweni kaNkulunkulu. Woza sihambe
ngifuna ukutshengisa indlela zikaNkulunkulu yayisimhola ihamba naye ngizokutshela okubili makube kuthathwe kube nenhlanhla ohambeni lwabo lithi lelikhahle manje ngixoxela lithi bahamba bahlwelwa bangena emzini umzi osweleyo onendle yodwa bacela indawo yokulala balala kulomuzi babalalisa noma indawo bengenayo benendle yodwa uma kusekuseni kungakasi kuntwela bese lo muntu okhulu ohamba noJohane athi Johane vuka samba thawakakasa athi asambe ngithe kuwe ngifuna ukufundisa indlela zikaNkulunkulu ngoba wena usazi uma bephuma behamba ebese lo muntu ephenduka ayishise lento uJohane akuzwa ukuhlala athi manje washisa indlu yabantu eyodwa abahluphekileyo ushiselani indlu yabantu athi ngithe kuwethula ngoba uzazi indlela zikaNkulunkulu labo bantu njengoba behlupheka bahlezi phezulu kwegolide abalazi njengoba ngishisa lendlu ngifuna bafike kulo uma bephuculula bazolithola igolide iphelile inhlupheko yabo ngithe wothula Johane ngoba awuzazi indlela kaNkulunkulu ithi ngitshela okwesibili bese ngiyakuyeka ngifunde iBhayibheli uthi ke mangathi babuthelezi mabehamba bawela umfulo omkhulu ungangibuzi ukuthi ikhethala lithatha phi indaba ngoba nina nesizukulwane esibuzayo thina ke sasingabuzi sasilalela lento esitshelwa isiphilise isihambise futhi uthi uma bewela umfulo bafica ingane ekhalayo ingane encane ekhalayo uthi lo muntu ohamba noJohane wayithatha lengane uJohane ucabanga ukuthi ingane uyithathela ukuthi ayiphephise bahambe nayo wayijikjela phakathi emfuleni ajichingelani ingane emfuleni ingane ekhalayo ngithe kuwe Johane uzazi indlela zikaJehova wena thula uma walengane uyakhala ezansi nomfula akayazi ukuthi ingane yakhe iphi ayisukufa lengane ngibeke ezandleni zikamawayo uma wayo uzonqaka masinyane ezansi nomfula wothula Johane ngoba uzazi indlela ekasimanga lokho kunyeke usiyongibuza siso babili ngoba kwaba uhambo olude kakhulu kuze kuyofika la okiwa khona kodwa indaba yayithi uNkulunkulu mkhulu kakhulu ithina okufanele singene kuyena uNkulunkulu ngoba yena mkhulu uNkulunkulu ngifuna ukufunda iBhayibheli uNkulunkulu mkhulu ngitshele lohleli naye uthi mkhulu uNkulunkulu akakabuzwa ngicela umtshele ukuthi uNkulunkulu mkhulu ungakwazi ukumbheka losemva kwakho uthi kuye umthetho wakhe mkhulu awuthi mkhulu
uNkulunkulu. Thandwa nomkhulu uNkulunkulu. Ngitsho Sathane uchayinkulu lento obhekene nayo. Kodwa mina ngifuna uyitshele uthi mkhulu uNkulunkulu. Shabaka babili ngo high five uthi mkhulu. Thandwa nomkhulu uNkulunkulu.
ngoba mina yenza kahle ohambeni lokuhlolisa kwathi makuyo abanye bemsabisa uIsrael mina amesabisanga. Uyazi ukuthi manyathi ase sithanda masisibusisekile ukuthi izwe sinyathelile sidlile leyanto kaKhalebi leyanto kwakuyona kaIsrael. Go and read your Bible. Akayishongo uNkulunkulu kuIsrael wonke. Wena ufundi kahle iBhayibheli wayisho kuKhalebi kwaba isabelo sikaKhalebi kwaba yifa uNkulunkulu lelanto ethi wena Khalebi izwi olinyathelile elapho udlile lemuso uthi uKhalebi ebudaleni sengineminyaka ewu-85 celizwe lami uJoshua mayibuka iminyaka ewuqala wathi uphosa amehlo ezweni alifunayo wabona ligcwele amajayenti wamtshela wathi kodwa ni-okuphayiwe ninamajayenti ninamabutho wathi don't worry ngamajayenti nikalona yelami kanikezwa Sinabantu abusuku abathi yelami, sinabantu abathi lelozwe, sinabantu abathi yelami. Awunakho uzobheka Nkosi yami, sinabantu
But those who at the age of 8 years, inamandla ukamulithezeti ngoba singasinye nje isizwe kusho iBhayibheli shesi iBhayibheli lithi laba bantu bami abaphela amandla kusho iBhayibheli lithi abaphela amandla lithi noma sebebadala bayahuma lithi ebudaleni babo bayahuma masebebadala bese bethela ithembo bese lithi iBhayibheli bayanyuka amehli lithi bayanyuka njengeyinkosi benzishani abayishani banyathi phela amandla uzolahleli kwethu wakho ukuthi sishanje kanti sishanjena sishani masishe uthi uKhalebi bafana uthi nginamandla uJohn Joshua uthi nginamandla okuphuma yes uthi mina usho aphume ekhanda uthi mphakiphi Joshua uyinika mina nginamandla okuphuma ngizophuma manje uthi futhi nginamandla okungena athi nginamandla okulwa phakiphi uthume mina ngoba mina lithi iBhayibheli konke okuvela kuThixo kunjani konke okuvela kuThixo kunjani akasathi Johani athi lokhu kuyinkomo thani wena ngiyinkomo ayikobi aluniyeka semdala usara semdala at the age of lokhala ngeningelosi ekhaya bayingeningelosi ingelosi sisaneresurrection sizorenewa isystem yomuntu wesifazane ongasaya emzimbeni zakhe lo yagogo uyayeka ukukhokhoma ngoba sakhulunyiwe uyaqonda ngoba bayingeka kwazi ukuthwala isisu agobile bafanele aqonde athole isisu ngomzekwe sinambeki izinto kunyathi othi sengimdala ngeke ngisaluka mangilokothi nje mina mangilokothi zingabibikho zama izinto ngoba lithi iBhayibheli shesi abantwana bakwa-Israyeli mamsamo lithi bamlimitha ongcwele ka-Israyeli yibona ababeka ama-boundaries bathi ngeke ngisafika ngeke ngisaluka awubesho uNkulunkulu madoda angenza noma yini Thixo angenza noma yini nangabe wayibona i-auditorium thani ngayibona
nomntwana ngithi manje ufishwe yini athi sibeletho asekho ngithi bizingane zohlala esibindini from his will. But ezinye izinto waphoqa uMphostoli. Abantu abangakho. Okay. Lalela manathi. Uyabona imangaliso sasimakade kulo liyahamba zimbili. Ihembe lokuganga nembadada engakuganga ngoba kaze banteli ihembe akaze bayiteli imbadada kodwa bamphoqa ngokudla kanti wayefuna ukukhandisa izwi engabe sikhuluma ngaso uthi wakhipha abantu eGibhithe babahambisa iminyaka yamashumi amane. Iphume kimi iphasipula
ngoba wena uNkulunkulu uyamlimitha. Uma sekudala mnyathi bekulokhu ngiprepare ngithi hey sengizohola impesheni. Ngithi yasempeshenini ufuna ukuya ngqoka ikwayikwayi bendimlomo ngifake iwifi kodwa ngiyohola impesheni. Ngithi ngifuna bangijikise labo gogo abashonele bathi hey wena usuhlala nathi. Ngithi ngifuna ukukhomba ngeyini u6 inch ikwayikwayi phethe uphindile usukafika late nalo bekufuna ukunyuka phezulu bese kuthiwa ngiyempesheni. Uma nithi ngiyempesheni wathi uNkulunkulu awuya empesheni uye ephalamende uyeshaya usawushaya umthetho. Ngoba yikho into angenzeka uNkulunkulu ayisho sisi uvivinya imithetho yesu ayifeyilise ayiphasise asukume alwe kule age enkuyo ngoba yikho into angeke ayenze uNkulunkulu. Funa abantu abathi yalozwe elam bathi that portion I'll take it by force because the portion is mine. But wakhuluma kimi ebhekike into yakhuluma ku uthi sizo Jesu sawa uthi biblics uthi Jesu afethu uthi uma abantu ababili emhlabeni bevumelana nento abantu abangaki benze njani uthi kuzokwenzekani Jesu uthi lonto kwenziwa ubaba osezulwini uma bona bevumelana ngayo asithandazeni abese ethi noma yini yokucela baba mangicela egameni uthi leyonto uma ngicela egameni lami uyenza baba. Ngifuna ukukhuluma ngicela ubangukhakheli lwakho. Ngifuna ukusiza uma ungayizwa lento engizoyisho yovuka umuntu lento ethi arise ithi sukuma la ukhona ukuthi umuntu ngokwenziwa uNkulunkulu unamandla to arise above all situations. Umuntu uyakwazi befundisi ukuthi athi arise abe phezu kwengculaza inyathele phansi. Unento engekho right ehambisenza sibe bancane sihambe sipower sisubmita kuyo yonke into sithi ayisekho into engayenza. Ngicela uphinde uthi I can arise above all. I can arise above all. According to sayibona inkulu kunawo. According to sayibona inkulu kunawo. Khona into manje yayinkulu le
Ngiyakubuza lento ngisho inkulu inamandla wathi akuhlabele enyakeni esedlule umuntu waphela wami ethatha igazi lami uye anginika ama-results nje ngosuku olulodwa ngaleli langa ngifonele athi ngicela ukukufonela kusasa futhi ngithi kwenzenjani Dr. Busman athi no sizokhuluma kusasa abuye aye eLebo ayofuna ukuthi abaphambanisane namagazi bathi eLebo amagazi awaphambananga lelo gazi lika Mthweni abesefona athi cela ngize sizoxoxa akulona ucingo manje funa ukuzwa ukuthi kanti kwenzekani emzimbeni wakho yini le oyenzayo you can arise and confuse your system.
ulalele into ethi usofa ngempela. Uma nje uke wakuyeka ke lokho usofa ngempela. Ngicela ubuke mina ngaqala nayeyisi ipathetic. Ngayeyisa. Ngayisihlanya iphezulu shout 27 shout 8 uvala umshini ngana 40 days fasting. Yazilena umuntu shwela. Ngathi awukhona ukuhlangana nawe. Wena umhlangela ngempela ke sengiyeka. 40 days ngalala nawo ufana uphuza amanzi kuphela. Hayi bayibheki ifasting yabantu abanoshukela abathi ngizodla okuncane ngangadla lutho ngaphuza tea ngaphuza juice ngathi mangithi ngenyuka ngibheke 33 days nasememeza ngathi mkhulu kulonda ayikhatheki mkhulu strong lento ngoba lento hambuka lohambo ngathi amehlo afuna ukulahlelwa eyesithi ngathi hayi azobuya beclean naka clean ngathi ngizothandaza nje namehlo asabe right esengivindi ngithi ngiyafunda iBhayibheli abengivindi ngilawo 21 days ngathi wena amehlo uzoba right ngisemthandazweni uma ke ufuna ukushisa izifo bamba 40 days. Oh manje usufuna ukuyishisa uthi sengifaka ngihafini ke manje wasezulwini ongena u40 days ihlale besithi isystem yonke umzimba iqala phansi ibe njengengane mhlawumbe ku40 days zonke ispace between ulimi njengoba sifela kwazi ukutaste wena wenza choice ukuthi mangicela 40 days ngiyawudla ushukela noma ngiyawuyeka umzimba uzozwa ngawo shayini uNkulunkulu ungahlala endlini akufanele uhlale kuyo ungafi
Wayefuna ukuthi ubusuku yakholwa ubusuku. Arise. And walk fire. Go and take your position. No matter how far you touch it. Go and occupy your space. Manga kunomuntu lapho akabona ukushona. Akabona ukushona. Manga kunomuntu endaweni yakho. Akasuka akabona ukushona. Can you believe? Hebrew ila uNkulunkulu afikela khona. Hebrew yizinto abeshiyeyo kwashamanje ngaphezulu eshisa umhlala kaNkulunkulu. Leyo portion kuthiwa yakhe nabantwana bakhe kuzibe namhlanje. Hebrew nishesi phela ke noma bengenze konke noma bathile lo training akunokuthi kenza la mafethu ngingangeni nobathathu mama ukuthi nje la akusezwa umuntu ngicela nizwe mina la usilela kuNkulunkulu uthiwa isabelo sikaKhaliphi isithimbe ukuthi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu waba okaKhaliphi umhosta uNkulunkulu ngoba kule ntaba othi wena wakuvutha kodwa kungashi leyo portion kabangani mfowethu phela mfuna nicabange leyo portion iyona le ekhonjwa uKhaliphi ethi leliyalizwe leliya elinamajani amaphezulu elaliswa uyezwa yini lo mntana mbayeke ibaziphekishe lebhuluk leyikhuluphele sokuthi lelisa intaba ezishile ezimnyama amatshe aso phezulu babsambi la kwahlala khona uSimakade akalweli igodi
400 Avenue ngangihlala kuleya ndlu kwafika uNkulunkulu ahlala kuyo izimo zangikhipha kuleyo ngihamba nomzukulu uNtokozo la speaking ithi mkhulu mangihlulekile ukuphinde ngithenge lendlu cela momkhulu uyithenge Ingelosi indlu kwafika kuyo abantu basezulwini ingelosi sibona umusi hayi ngephupho sibona ngamehlo ngokuka ngawo amadoda amane aliphuma ezulwini ayizohlola imoto eyifile afika ifuna ibonetha xoxa ngayo angena endlini angishela isitsha athi lezi zinto eziqalile zina bese zingikhipha mina ngahamba ngomkhombisa ngathi mkhulu leli noma kuyini lena kuyona indawo leya kuyona leli yintshe yipholo lami ngabona uNkulunkulu boy ukuthi manje ngafa ngazange ngisayithenge kanti ngithenge inefa saba nomhlangano ngwele ngabona uNkulunkulu ngamehlo ingelosi ngike ngayibona kodwa lazangena ngegate safuna ifront yakwangizangena endlini seze kamerweni unamazwe manyathi akufanele ukuthi waNkulunkulu letha amamiliyoni I want to buy let down back letha amamiliyoni ungene kuma-boardroom asemasulwini ubhide khona ubeke imali uthi ngiyithenga back ibuyela kimi ngoba kunoNkulunkulu uCaleb Hebrew ngoba it was not just a land with villages. It was not just a land. Now uNkulunkulu laphayana bafowethu laphayana kuleya ntaba leyo kuleya ntaba leyana kwaduma izulu kuleya ntaba leyana kwaduma izulu kuleya ntaba uhleli uNkulunkulu akuyona into ongayithethela kunendawo enjani Lilian okumele ungayiyeki hayi ngobuhle baso hayi ngoba ikhazimule uma wake waba nomhlangano waba ne-encounter kuleyo ndawo uNkulunkulu bonke baleyo ndawo ilapho uthi leyana-ke leya ngeyilapho fanele ngibuye ngilini ngoba inkinga kwake banyathela uNkulunkulu ukuthi futhi mawumuntu ungakhohlwa mfundisi zindawo kunindawo zokubusiseka kunindawo ze-encounter mfundisi ama-altar mfundisi kunindawo ukuthi sabusiseka wake wakuningi uNkulunkulu kodwa kunindawo ezingama-altar la uJehova athi mayikhona athi hayi le ndawo le athi le ndawo lena ngizoshaya isikhonkwane lana ngizobuya la ngizokhela usimakade la ngoba lana ngabona isitapisa sisuka emhlabeni size siyogula ezulwini lana ngabona ingelosi zisuka phansi zenyuka zibuya zehla akwazi ukuyidedela lena ahlangana noNkulunkulu basibe kumaka uyayikhumbula le ndawo
uyeke kanjani indawo esahlangana kuyo wathi kwangilona ikhaya i-altar ngafika lapha ngamemeza igama lami ngathi kuwe uJehova ngisho kule yandawo usuyishilo ngoba inhloso befile ngabuyela kuyo ngafika ngifusa abantu bacabanga ukuthi ngilwela amangciko kanti ngilwela iHebrew ngilwela amangciko ngilwela iHebrew ngilwela uNkulunkulu wena indawo madoda ngeke awufanele sanayo idayisi ungabantu dayisa silungwini lapho khazi lakho usifunda la ngabisi la ne-encounter lahlangana noNkulunkulu la kulilana lana isabo lana sesangweni lapha bonakala uNkulunkulu sithandazeni bafuthu bapha abantu abathi I want to occupy my land bapha abantu abathi I want to occupy my land bese siyathandaza bafuthu sasondela yini uNkulunkulu emasulwini abantu abathi I want my space I want my position ngifuna izinto zami ngifuna yonke